دوستان ما از کوههای بلندیم با ما پستی نمیزیبن رحمت بر برادرها که اومدن ما را دستگیری کردن Let's go دشت میریم سلام دوستان کانال ما خوش آمدید در ویدیو لایک گذارید و ما باز با یک نیروی نو آغاز میکنیم پیشروی ما از لایک و کامنتاری های خوب شما وابسته است تشکر برای دستگیری هایتون امروز باز خبرهای جالب ترین رو از جهان MMA پیشکشتون خواهیم کرد چون همیشه ما به شما تلگرام کانال شهرمردان شو با پیش رو توصیه میدهیم لباسهای با صفت و پایافزالهای چرمی تازه سیسول ترکیه و کاوکاز رو دارند چون همیشه ما به شما تلگرام کانال شهرمردان شاپ رو توصیه میدهیم لباسهای با صفت و پایافزالهای چرمی تازه استحصال ترکیه و کاوکاز برای تماشای دیگر نمودی بارها سرکه در کامنتاری جای داده شده است در آمده لباسی تبدیلی خود را انتخاب نمایید و فرمایش دهید. Ассаламу алейкум. Машалла, вот она, посылочка. Да, гуши, брат. Чизо домад хнувам дар касб куртум. Файзу баракати зиёд кунам. Рахмати калонам, брат. Ҳар сешой нагирифтам. Муҳаммад Наимов шартномаи UFC-ро гирифт. Ӯ чаҳорумин тоҷик дар ин лига шуд. Муҳаммад аввалин муҳорибаи худро бо муборизи австралиягӣ Ҷейми Маларки мегузаронад. Ҷанговари MMA тоҷик Муҳаммад Наимов чаҳорумин намояндаи UFC аз Тоҷикистон шуд. Пеш аз ӯ ин шарномаро Нурулло Алиев, Лоиқ Раҷабов ва Муин Ғафуров ба даст оварданд. Дар ин бора Брайан Батлер, менеҷери ҷанговари тоҷик дар Инстаграм хабар дод. Муҳаммад аслан бояд аввалин ҷанговари Тоҷикистон дар UFC соли 2020 мешуд. Аммо дар мусобиқаи Дана Уайт тақдири Муҳаммад баландӣ накард. Ӯ дар муҳорибаи сахт бо қарори якдилонаи доварон аз Колин Энглен мағлуб шуд. Пас аз имзои шартнома ба UFC Наимов аввалин муҳорибаи худро дар лигаи ин созмон шаби 3 ва 4 июн дар Лас Вегас бо ҷанговари австралиягӣ Ҷейми Маларки баргузор мекунад. Маларки 16 ғалаба ва 5 мағлубият дорад. Муҳаммад бошад 8 ғалаба ва 2 мағлубият дорад. Ҳар ду варзишгар 28 сол доранд. Аммо вазни муборизи тоҷик 4 килограмм камтар аст. Яъне 66 бар зидди 70 килограмм мубориза мебаранд. қадди Наимов 1,75 см ва аз Маларки 1,83 см мебошад. инчунин боз як ҷанговари нави UFC Муин Ғафуров низ шаби 4 дар яке аз мусобиқаҳои ин созмон баромад мекунад. ин нафар Муин Ғафуров 28 сола бо рекорди 18-4 мебошад. рақиби ӯ Ҷон Кастанеда амрикои 31 сола хоҳад буд. барои дастгирии ин ду варзишгари тоҷик Муҳаммад ва Муин ба пешнависед дар комментария ва мо бошем то видеоҳои навбатӣ бо шумо азизон хайр хуш мекунем. хайр то видеои навбатӣ.